nasondela nazoseka ukwethuka kwalomcimbi obizwa ngoNambithi Music Festival. Umcimbi wokuqala-ke lo esiwenzayo la eNambithi uhlukile-ke wona uzikiselele amajele noma-ke mhlawumbe ungabhekisekile kahle 100% ngendlela mhlawumbe engagculisa umuntu, kodwa sinayi-gospel, sinamaskandi, sina-hip hop, sinasisicathamina, sinako okuningi o-DJ labadlala i-house bonke bakhona, o-deep house bonke bakhona. So sikhethe ukuthi-ke umcimbi sizowuthula officially kubantu bezindaba nabantu abayizinduna abakhona abasapotha amaqembu. Inhloso nje ileyo ukuthi sizobika umcimbi ngoba nasekhaya ngokuhlatshwa awuvele uhlabe nje, awuvele wenze umcimbi uqala ngokubika kuqala ukuthi hayi elanga elithize kuzoba nebhizi kaningi. Nathi-ke siyibanzi Productions eyaziwa kakhulu nge-150 Maskandi Festival eyaqala ngo-2019 sithi umphakathi wonke waseNambithi nabalandeli bonke bethukela news The Boys Films beshusha abantu lapha kwezenza basuke bezokuba nabantu. So ukuyimisela bafetha kube sizini, ukuyimisela bafetha kube sizini elikhulu. I-performance yakho thina siyafonelwa kuthiwa sicela usinikeze umfana umthize baningi nje asebeqashiwe thina ngoba siyashutha siyamazi ukuzinikeza kuthiwa siyacela emshadweni, siyamazi usikhamba, siyacela njengeswini. So bengicela abafethu ukuthi ninyuse izinga lokuyisela nakuthiwa ngene stage nyusa izinga lokuyisela. Ukuhlabela phambili bafethu ngizothula ama-sponsors ethu, abaxhasi bethu abakhona. Kubaluleke kakhulu-ke le msuthu ngoba abantu bayibabukela ngaphansi kubhalwa abaxhasi abaningi kodwa sebethi ucela ukuphulela imali yakho. So kubalulekile ukuthi-ke abaxhasi bachaze abantu bayi-1 ukuthi benzani, mhlawumbe ukuze nabantu kusasa bangabi nama-wrong perceptions. Sinabahlaba poultry okuyinkampani yasekhaya okuyiyona ezobuye iphekele ama-VIPs inyama nje izolivela khona. Mase siba nabantu bakwaJethong basilekelela ngey'moto njengoba nje sizoqala kulo 2 weeks sikhampeyina senza ama-road shows. Kubona abantu bakwaJethong abazobe besichasile ngey'moto zabo ziyodrayiva bakhona kuze kushaya usuku lomcimbi. Nawe nje bakhona nabantu mhlawumbe abama-guest abasuka eThekwini, abasuka eGoli, abasuka kude, sithumele ku-WhatsApp kusho ukuthi cha bevakashi ekhona bazobathatha abantu bakwaJethong babakhombise uNambithi ukuthi nawo uNambithi nasishaya umthetho sethu bonke nje babakhombise ke base bayabuya bayobabeka egroundini. Sinalelo hlelo-ke nabantu bakwaJethong ukuthi bazokwenza i-tourism for ama-special guest wethu. Nathi-ke siyithimba-ke leBanzi Productions sobe sigijima ngazimoto bakhona kumele kuyoprintwa, bakhona kumele kuyenziwa, sixhaswe libona abantu bakwaJethong. Esicelayo futhi ukuthi-ke nani makwenzeka nihlangana ney'moto zakhona efethu niy'thenga iy'moto zakwaJethong basisaphotile, basithembise ukuthi nakuzayo mhlawumbe bazothi basilekelele ngokwemalini kuyo. Mase siba nabaxhasi bethu abadala abakhaselwe stout basuke besichasele bethireki lapha basuke sidayisa utshwala size kuthi abantwana kakhulu basuke besichasele bethireki, sinikeza ama-fridge, sinikeza ama-basket tub, sinikeza ama-glass specifically. Naxhaso-ke lelo esinalo esithola kwabantu bakwaKhaselwe Stout. Mase siba indlela livestock basixhasa nenkomo ukuthi-ke inkomo izomhlatshwa esinayiso ilethwe lapha kuthi egroundini siyiphekele
nje wonke umuntu bayaziyo security company nama-shuttles asuke khona abantu abasuke beseva angazi noma usuke wathola yakhona kodwa-ke sithembe ukuthi lonke bafethu zobanalile umuntu ukuthi lize kulelo thende lizophaka ngoba ne-part of ibazi productions ey'nduna lezisuke so sinaleyo nkomo-ke evela kudlele livestock mase ukuthi-ke abaka-smartphone aveli bayeza njengamanje bathe bandlula la ukuthi futhi befisa ukuthi babe nenye yabo bazokuchazela-ke bona bafisa ukuthi baxhase kanjani kodwa bona babheke ama-local artist ukuthi usikhawuze performa ngemilisi aperform kazumulenza aperforme mhlawumbe uphethanzima aperforme mhlawumbe komuva mase kuba ukuthi kuzobekwa i-box if uchazile i-performance ka-Definite uzobe isenza kanjani mase kuba ukuthi-ke abantu balayikhaya cishe basiphelelile sobe sesithole ukuya ngasethunjini sicela ukuthi nomuntu umuntu ozohamba engadlile futhi ngoba ngithatha isikhathi senu ngithatha imali yenu nagibela leza la silenzile kuhlelo ukuthi bekhona ilanje esizoyithola uMnambithi Music Festival-ke ngizothi nje kube isimanga kakhulu mase so-assessa siwubuka besiyitshela ukuthi kuzoba nomzimba ngoba umcimbi usemusha abantu baye bangawuthembi kodwa-ke indlela usudayise ngayo amathikithi e-general no-VIP asegijima ku-1,600 amathikithi asedayisiwe already lokho khomba ukuthi-ke vele umcimbi usuzoba yimpumelelo there's no doubt khomba wona ukuthi ayivele uzoba yimpumelelo esanguni-ke vele ngigijima ku-3,000 uyaphezulu kodwa ngalesikhathi uhlele umcimbi masunamafithi angaka usuke siwazi ukuthi hayi lokusho ukuthi uzobe yimpumelelo lokho kubonge kakhulu kunina nonke enisuke noposta kuma-status nifake inkundleni zokuxhumana siyabonga nje kakhulu lokho futhi sibonge-ke nanokuhlaseleka siyahlaseleka njengoba sihlela i-150 Maskandi Festival noMnambithi Music Festival noma singake singene deep kodwa-ke kukhona ukuhlaseleka esibanako kubanga yona le mcimbi kodwa-ke siyasibonge lokho ukuthi mase sebangasekho abantu abalwisana nemizamo usuke ungasaphili emhlabeni kuyenzeka kodwa-ke siyaqhubeka nje siyaphambili ngizocela ukunikeza umfowethu la uNtokozo athi ukunaba ngoMnambithi Music Festival mhlambe nabaculi abazobe bekhona nama-locals azobe bekhona ikhona i-message esiyiphethe for ama-local artist cause amanye akudla ukuthi wakhethwa kanjani ukuthi ubani angene ubani angangeni khona abanye abasafuna ukungena mhlawumbe uNtokozo uzothi ukunaba lapho kancane nami ngizobeda la ngibeda khona mhlawumbe sengithi linye igama namhlanje kodwa ntombazane mina bese akukuningi mina ngizokuthi ngoba manje usengene kokuningi so inhloso nalo mcimbi ukuthi iqhamuke nami nabasupporter e-150 Maskandi so ukufika lawo amanye amajene ecela ukuthi ngathi nawo singaba nawo e-150 kodwa ngoba i-150 yayisungulwe inenhloso uMaskandi bese siphuma nesinqumo sokuthi akwenziwe uMnambithi Festival so makukhandwa umuntu yona imix yawonke amajene and i-support wethu siyayicela siyabonga nababathenga nethikithi ngathi bangaqhubeka basiphe le-support ukuze umcimbi uzokhula uye phambili ngoba injongo yethu ukuthi ngathi singaba naminyaka neminyaka kuzobe nje ukuthi nasoba njani nabathenga nethikithi so mfethu
mhlawumbe kwi-line up ungene kwi-line up ngoba sinawo ama-artist nama-genre ahlukahlukene ngama-genre ahlukahlukene. Sinayo uJumbo, sinayo uTira, sinayo iGcokama, sinayo iBlack Diamond, ama-artist esinawo lawo kula makhulu namanye akhona. Kuma-locally sinabo Gezumlenze, sinabo DJ Lesoli, iKolodo, abafana benkokhelo ngiyaquote futhi kuma-genre ahlukahlukene. So sizoyivula i-platform ngoba kunesho mahlala ukuthi kunekhalazo ukuthi kuthathwe kanjani. Cha, sizoyivula i-platform ukuthi bangeza bazobhalisa amanye ama-genre. Sizoyithula indlela ukuthi bazobhalisa abantu. Okay, bafethu uqinisile uSomayethi sithatha isinqumo sokuthi asike sivule ama-local artist afisa ukuyiveza. Sicela bafethu angithumele WhatsApp, ubhala igama leqembu, uyabhala ukuthi usuka kuyiphi indawo, mase sithumela i-professional picture yakho. Lawo maciko lawo amaciko azoyiveza ngoba thina sazomasikandi thina o-hip hop asibazi kahle hle ukuthi mapha ama-artist aku-hip hop asakhula afisa ukuveza, imapha amaciko a-Tolistatamiya afisa ukuveza. Konke lokho thina asinayo information, so besicela ukuthi-ke silivule lelo thuba leyo. Abokuqala abawu-10 mhlawumbe abawu-12 yibo abantu esizobathatha siba-ede kule poster noma sibakhambele ama-single poster siba-ede for ama-performance. Abokuqala abawu-12 noma abawu-10 sizoba-eda ngoba besifisa ukuthi lo mcimbi nawo udonsa usuku wonke njengoba 15 Maskandi Festival. Masizoqeda ama-local artist mhlawumbe awu-10 noma awu-12 lokho uzosilekelela ukuthi-ke sikwazi ukudonsa. Okunye futhi esifisa ukucacisa thina njengabahleli be-150 Maskandi Festival, i-festival yethu sikhipha ama-artist amakhulu kakhulu. Omenzi bonke baqala khona la, uMafikizolo bonke baqala khona la, uSikhama bonke baqala khona la. Esifuna ukugcizelela kumaciko ukuthi kuyaye kube lula nje uma uvezwa indlela yakho, kuyaye kube lula nje uma uculile nje bacula into ezwakalayo, baphefoma kahle stage. Uzokwenza isibonelo mina uGezumlenze ngumshini emcimbini yami ngoba ngiyazi ukuthi uma ngene stage uzofika ucaca ukuthi nami ngene stage. So nje siye sibuke lezo zinto, siyawalandela thina amaciko. Masizwile nje kuthiwa sekukhona ubani uDlamini, siyasondela ku-Facebook page yakhe, simtshele ku-TikTok, simtshele uyaqashwa yini ubani, ngoba uma wenza umcimbi usuke uthi kubantu njengana amathikithi uzobona ubani. Manje lowo muntu loyo mayengaheli mancane amathuba ukuthi nathi simbize sizomsebenzisa. So yileyo approach esiyisebenzisayo. Enye inkinga futhi esibesibekayo kuma-local artist kwamsimanga, ama-local artist awafuni ukudlala isikhathi anikezwe sona, awafuni ukudlala isikhathi anikezwe sona. Bafuna ukudlala late basekhona abaculi abakhulu, mase isikhathi lapho siba yinkinga, mase kube ngathi khona uvalelwayo khona ungavalelwayo. Okay, isicela ukuthi laba ababona epostini umuntu ahloniphe isikhathi anikezwe sona. Mangufaka ngo-7 ngiyazi nokufakile ngoba ngiyazi ukuthi noma sekungene wena uzoqala kushona ukudla bonke abantu babona ukuthi konke yenzakalayo. Enye feedback esinayo u-Arts and Culture this time around akakhonanga usilekelela njengoba futhi ayebasilekelelanga ku-150 Maskandi Festival endlini. Bakhumbula ukuthi ibudget yabo izoqala ngoJuni bazokhona ukuthi babe namandla abasilekelela. So esizokuzama bafethu kuzobe kuya kithi noma kuzobe kuya futhi khona emathikithini omcimbi. Uhulumeni ukuthi lokhu asinaye umcimbi siyenzela nje umphakathi wakithi, kodwa siyozama thina bahleli ukuthi bekhona
esithengayo for abafundi laba abangama-local artist. Sinaleyo challenge yokuthi-ke asixhasekile kuloko. Okunye-ke futhi okumayelana nama-local artist esifuna ukuveza ukuthi imicimbi esuke siyihlela ibhenefitha nina kakhulu, nina abantu abasacula, nina abantu abasazama ukuphakama eboxini. Mase abantu baka-smartphone kuphela abazovula ibhokisi babale ukuthi ubani ovotelwe kakhulu, lowo muntu loyo useyohlomula nge-iPhone. Ngicabanga mhlawumbe kufika ngapho bazochaza ukuthi i-iPhone enjani, izotholakala kanjani. Lolo xhaso-ke lolo esikuthole abantu abasmartphone avela. Mase ukuthi amaxhasi bokugcina abangenile on point clothing bafuna bazoxhasa ingezo udlula uma ugqoke kahle umuntu wesilisa uzokwazi ukuthi ungene stage wenze lokwenza abakhulu abantu abekuthandile sozogqokiswa-ke abantu bako-on point. Iy'mpahla abathengelayo next week zizohlala lezifisa ukuthi laba bazongena bathola same time. Futhi kuzongena nje abantu abayi-2, owesilisa ozobe egqoke kahle noma uzobe enandise kahle stage. Then-ke uzobe sephiwa-ke iy'mpahla zabo-on point. Ibona abaxhasi esinabo-ke labo njengamanje. Abaxhasi esinabo-ke labo njengamanje. Ishe ngisuka lokhu umxhasi engithe hayi uzofaka 2 million uzofaka 100,000 cha asinabo umxhasi. La phakathi kwethu bekhona uKhatsela uMthabeko, ngibona ngathi sephumile. Igama lami nguNompilo Shabalala, ngihlala khona la eNabisa Home. Ngisebenza Smartphone Avenue eFriday. Sithole namhlanje ukuthi kunemisi ngoba ngifike late-ke nami cha kusambe singazi. Ngithunywe uSifiso ukubheka uzokhipha i-iPhone eyodwa kumaciko azobe khona azobe performa ngosuku olukhulu. So ubhuti-ke beseshilo ukuthi kanjena kuzobe kudlalwa kuzobe kudlalwa ukuthi kuzowina kanjani-ke angazi, but ubhuti usazohlela ukuthi uzoyenza kanjani ukuthi kube khona lo yedwa esizomnika i-iPhone. I-iPhone-ke ezobe iphuma ne-charger, screen protector, i-cover, yonke into. Idatha uzobe usuthengela-ke. So i-iPhone okay, bazokhipha i-iPhone 8 Plus u-64 GB. iPhone 8. Isicela ukuthi sonke sibheke bafethu siphatheni kahle. Suke siyojabula lapho emcimbini. Suke singayeli ukuyona. Mina ngaphoxeka kakhulu ku-150 Maskandi Festival. Kuzolwa abantu abahleli ku-VIP. Laba sithi ba very important. Yabo. Asibakade nokubagada laba abantu phela ngoba ba very important akubona. Bahleli lapha nephuzo zabo, bahleli kosofa. Kuba abantu bokuqala abalwayo. Ku-general sinabantu aba-6,000 abantu abaphethe kahle ku-general. Sozihlola abantu aba-10, 15 abathenga itafula. Cha bafika siphatheni kahle bafethu emcimbini. Asiphatheni kahle emcimbini bafethu. Yona ndlela engiphetha ngayo leyo. Umvuka amahlaba esitshela ukuthi sitholeni okuyilunch mase siyakhululela. Siyabonga kakhulu ukungathemba. Siyabonga.